keluarga Jangki. Dengan Encik Muhammad Azahari, pengerusi MAC Tampines Cangkat dan pengerusi RC Zone 4, Encik Kristen, pengerusi RC Zone 3, ahli-ahli jawatan kuasa MAC Tampines Cangkat RC Zone 3 dan 4, saudara-saudari sekalian, selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya sangat berbesar hati dan gembira kerana dapat bersama-sama anda pada malam ini untuk meraihkan majlis Hari Raya Aidilfitri sekali lagi pada tahun ini. Tema sambutan pada tahun ini iaitu Aidilfitri dalam Alam Baru, mempunyai pelbagai makna kepada setiap orang atau setiap kumpulan. Ada anda yang berada di sini masih dapat menyambut Hari Raya bersama sanak saudara dan dapat pula bermaaf-maafan antara satu sama lain. Namun bagi segelangan rakyat Singapura yang telah menebarkan sayap mereka merantau ke negara lain, sudah pasti hanya dapat menyambut Hari Raya jauh daripada sanak saudara mereka. Saya pasti mereka yang berjauhan daripada keluarga akan merindui hidangan khas Hari Raya seperti ketupat dan rendang, amalan kunjung-mengunjung ke rumah sanak saudara dan teman-teman, serta keseronokan ketika mendengar lagu-lagu raya. Kemudahan teknologi telah memudahkan kita untuk terus berhubung dengan mereka di luar negara. Walaupun berjauhan, saya pasti anda yang mempunyai sanak saudara di luar negara dapat berhubung melalui email, telefon ataupun persidangan video. Jadi tidak kira di mana kita berada, kita masih belum boleh mengucapkan selamat Hari Raya dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Saya bangga dengan masyarakat Melayu di sini yang masih kuat mengamalkan budaya kunjung-mengunjung ke rumah-rumah teman dan saudara mara pada Hari Raya. Saya juga melihat perpaduan yang jitu dalam sesebuah keluarga itu apabila mereka mengenakan pakaian baju kurung yang sama warnanya. Ini sungguh unik dan sungguh unik dan menarik. Yang penting mereka masih mengamalkan adat dan budayanya. Sebelum mengakhiri ucapan ini, izinkan saya mengucapkan syabas kepada MAC dan sekalian yang telah bekerja kuat untuk menjayakan majlis pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. And to the wonderful host and charismatic MC just now, thank you for giving this occasion a very light and very exciting start. My speech in Malay may have dampened the mood, so I better work it up again. But thank you for your support for all these years, and thank you so much for showing everybody in Tampines what a progressive community, the Malay community is, how vibrant it is, how you have managed to not only celebrate Hari Raya but to share it with other races. And I'm very happy to see the other races here today. And whenever I go house to house visiting residents, I could see the Malay residents living in harmony with the Chinese and Indian residents. And this is something very special in Singapore and something that I think all of us have reason to be proud of. And today as we celebrate, we makan rendang, makan nasi, we smile, enjoy ourselves. We also remember those of our relatives who are away. Many of our relatives and friends have been travelling overseas. Many of my friends, in fact my Malay friends, have gone to Middle East, Dubai, Qatar, where the opportunities there are very large. And they will miss us and we will miss them, but we'll keep it in touch with them through the internet, through email, through various ways, but always in our hearts. So all of you who are living in Tampines or living outside Tampines know that here we are family, here we have a community that cares for each other, and even if you have to travel overseas, if you have to work overseas, know that here we have people who care for you. And so today we celebrate our sense of being one family. And even as we enjoy our food, may I just say to you that wish you all happiness, wish you all peace,
wish you all progress as a Malay community, as part of Singapore, and as part of the Tampines Changkat family. Thank you very much. Ya, itu tadi sepatah dua kata daripada tetamuka baik kita. Sekali lagi Miss Irina. Miss Irina, MP for Tampines GRC and also advisor to Tampines GRC Grassroots Organisation. Tadi saya dah